Ica ikuhi icera ria ngigi guku bururi-ini ni riagithitie thayo arimi kuuma kaunti itiganite iria itharikirwo. Guoya uyu ni wingirite mwena wa Mbeere ya rugongo kaunti ya Embu kuria arimi mari na hahu ya kufanirio ni ngigi thutha wa kwirikana ati ni cionekanite mwena wa Igembe ya rugongo kaunti ya Meru. Nina kieva muno nondu wa ngigi ta icio niregwa Meru kuuma Meru guka Embu kaunti tukwa gukurasa muno. Mbebe tano tuambia kupambana na kiunyu kira kuru kiunyu kwa ruwe kiria ni munengi na cia kandi kona muri mino kwa thina mwingi muno. Riu ngigi ingi ukaguko ikiria kiria ke mugundari ni twaurirwa. Gukirikana uguo ni moritie thirikari icokaniririe meciria hari gwetha kionia kia naihenya kiugwati uria uri mbere kuona ngigi ici cia hungura migunda itiratigia ona ki. Ni nginyu Meru, and I'm calling upon the government to work harder as well to split them nigetha itigaga kuria mumera wetu. Ngigi ici cirerikana kuingira rugongo rwa bururi kuma bururi wa Somalia na Ethiopia na gucoka kuingira kaunti ya Mandera, Wajir, Marsabit, Garissa na Isiolo, na riu irerikana ni ihurite hudi kaunti ya Meru. Kiuria kinene ari ni kukungi ikungetia angikorwo itikuitanwo nacio na mituki. Wa Dirometa, Inoro TV.